Tēnā koutou katoa, nau mai haere mai ki tōku reo. Welcome back. How did your revision go over the last couple of weeks? Oh, you went hard, eh, whānau? Well, it had to happen sooner or later. Yes, now this is your last episode in the course. Woo! 100 shows, jam-packed with te reo Māori goodness. Oh, I hate to say it, sis, but gonna miss you, fellas. Well, we won't say goodbye just yet, though, because we've got to get through today's lesson. I don't know, typical trying to Skype off before we've even finished, eh? True, sis. So, here it is, whānau. It's graduation day for the tōku reo course. Sister, what's up first? Grammar. You know it. Go and do it. Ka tipu, ka ora, hei! Before we get into tonight's grammar point, let's revisit the language pattern from last week. Kei hea tōna kāinga. Where is her home? Kei o te poti, tōna kāinga. Her home is in Dunedin. Kei hea tōku kāinga. Where is my home? Kei Aotearoa tōku kāinga. My home is in New Zealand. Kei hea tōu kāinga. Where is your home? Kei o tautahi tōu kāinga. Your home is in Christchurch. Okay, so now we've got the sentence structure sussed, we're going to include people's names. Say, for instance, I wanted to ask, where is Hera's house? I would say, kei hea te kāinga o Hera. Let's break it down. Kei hea te kāinga, where is the home, or Hera, of Hera. So a literal translation of this sentence is, where is the home of Hera? Or more naturally, where's Hera's home? We'll look at some more variations of this now. Where is Kelly's home? Kei hea te kāinga o Kelly. Kelly's home is in the South Island. Kei te waipounamu te kāinga o Kelly. Where is Tamati's home? Kei hea te kāinga o Tamati. Tamati's home is in the Bay of Islands. Kei pē whairangi te kāinga o Tamati. We're going to extend this sentence structure further by asking, for instance, where is your mother's home? We start the sentence exactly the same way, kei hea te kāinga o, and instead of using a name, we add your mother at the end, tōu mama. So, where is your mother's home? Kei hea te kāinga o tōu mama. Let's try some more of these. Where is her grandparents' home? Kei hea te kāinga o ōna tīpuna. Her grandparents' home is in Palmerston North. Kei te papai oia te kāinga o ōna tīpuna. Where is your mum's home? Kei hea te kāinga o tōu whaia. My mum's home is in the North Island. Kei te ika a Māui te kāinga o tōku whaia. Our mates have been in the taxi this week. Let's see them using our language patterns. Kia ora e hoa. Kei hea tō kāinga? Hey, what are you doing over there? Oh, I thought the barbie was at your place. Kei hea te kāinga o Mahina. Sweet, then I'm on my way. Sorry, e hoa. Can you please take me to Victoria Street? Aye. You got a big night ahead of you. Yeah, it's my mate's birthday.
Kura. Hey, can you take us to Mount Smart Stadium, please? Aye, going to the Kura today. Aye, it's gonna be mean. Kia ora. Oh, kia ora, bro. Yeah, we're just on our way now. Hey? You need a ride? Oh, you guys better help me pay for this taxi then. Okay. Kei hea te kanga o oi mātua. Okay, sweet. Hotipu, kaora, hee! Right, now our native speakers will be joining us now and they'll be speaking in 100% te reo Māori. Are you ready? See if you can pick out the terms. Kei he te kāinga o pio. Ki taku moe kei waitakere te kāinga o pio. Kia ora. Tino rongo nui a pio. Ao, Ka tangata rawe pai, ke ne. katakata i O te. katakata pai mātua. Kaora, hee! We'll play it again for you guys, but this time, when one of our terms are used, you'll see the screen flash, so listen carefully. Aku pātai te hina e te whaia, kei he te kāinga o pio. Ki taku moe kei waitakere te kāinga o pio. Kia ora. Tino rongo nui a pio. Ao, Ka tangata rawe pai, ke ne. katakata i O te. katakata pai mātua. Now, Raimunda will be with us again after the break to take us through the top 10 kupu from last night, so don't go too far. Before that, though, our dialect lesson for the week. See you soon. The term koeke is a term or a te arawa term for people who are old. Similar to other tribes, they might say pakeke, where people are kaumātua of an old age. The term kaumātua might refer to someone who isn't old but may have some status or knowledge within the tribe or within the respective hapu. Hotipu, kaora, hee! Hotipu, kaora, hee! To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for Tōku Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Hotipu, kaora, hee! Kia ora koutou, no mai hoki mai. It's time to add some more kupu to our vocabulary. Now, if you weren't with us last night, here's your opportunity to catch up. Well, we'll hear the kupu pronounced first, followed by the written form. So, in at number 10, waho, outside, waho. Ngā motu, New Plymouth, ngā motu. Kāinga, home, kāinga. Whakatū, Nelson, whakatū. Runga, on, runga. Puka puka, puk, puka puka. Tūru, chair or stool, tūru. Here taunga, Hastings, here taunga. Raro, under or below, raro. Pene, pen, pene. We'll look at these again, but this time we'll add an image of the kupu to make it easier to remember.
Now after this, our native speakers will be back. They'll be using the kupuhau we're learning in a 100% Te Reo Māori conversation, so make sure you pay attention if there were some you didn't quite catch last time. Waho, outside. Waho. Ngā motu, New Plymouth. Ngā motu. Kāinga, home. Kāinga. Whakatū, Nelson. Whakatū. Runga, on. Runga. Puka puka, book. Puka puka. Turu, chair or stool. Turu. Here taunga, Hastings. Here taunga. Raro, under or below. Raro. Pene, pin. Pene. Katupu, kaora, hei! Okay, it's that time again. Let's see how many of the kupuhau you're able to pick out in our native speaker segment. Now, don't forget to keep a tab. And if you're watching with friends or family, see who can get the most. Whānau, good luck. Ngā tapu o ene rā, roro hiko nei me haka mihalo te tangata kā tika. Pēnei te kote te herini. I mua hoki he poka mapi. He pēnei reini hei tuhi te ahu o tō haerenga, ngā pekanga, ngā huringa e rā. Ahanga katoa e tai tika tai koe ki tēnā wāhi ki tēnā wāhi. Hoi, ene rā, Hono, ngā wāhi mihi ni nei, ka hakatare e koe e roto i tō waka. Ka mutu etahi o ngā mea nei, mā tō reo anō ai haka haere. Ka mutu etahi o ngā mihi ni nei, e kōrero mai ana kia koe me pēhea tō haere, e tai koe ki aua wāhi. He tongi rānei, e kimo mai ana, hei arahi a koe i tō haerenga. Tēnā pēr ka haere koe ki ngā motu, hono toro haere ana i ngā whanaunga, i muri atu, ka ahu koe ki whakatū. Nā ko te mihini nei me mana kia koe, me haere pērā koe ki Kura, tahi koe ka haere ki waho atu o Hearaini. Tēnā pēr ka neke atu koe ki here tauga, ko me mai te mihini, me neke koe ki runga atu o tēnei wāhi, ki raro ake raini o tēnei wāhi. Hoi no tāu e noho atu i te tūru o tō waka. Kore koe e waria ki te titiro mapi ko te mihini ke e kōrero ārahi ana i a koe, tai noa ki te kāinga. Me haka miharo tangata kā tika. Ka tipu, kaora, hei! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time we'll put the words up on the right-hand side of the screen. Ngā tapu o ene rā, roro hiko nei me haka mihalo te tangata kā tika. Pēnei te kote te herini. I mua hoki he poka mapi. He pēnei reini hei tuhi te ahu o tō haerenga, ngā pekanga, ngā huringa e rā. Ahanga katoa e tai tika tai koe ki tēnā wāhi ki tēnā wāhi. Hoi, ene rā, hono, ngā wāhi mihi ni nei, ka hakatare e koe e roto i tō waka. Ka mutu etahi o ngā mea nei, mā tō reo anō ai haka haere. Ka mutu etahi o ngā mihi ni nei, e kōrero mai ana kia koe me pēhea tō haere, e tai koe ki aua wāhi. He tongi rānei, e kimo mai ana, hei ārahi a koe i tō haerenga. Tēnā pēr ka haere koe ki ngā motu, hono toro haere ana i ngā whanaunga, i muri atu, ka ahu koe ki whakatū. Nā ko te mihini nei me mana kia koe, me haere pērā koe ki Kura, tahi koe ka haere ki waho atu
o Hearaini. Tēnā pā ka neke atu koe ki here tauga, ko me mai te mihini, me neke koe ki runga atu o tēnei wāhi, ki raro ake raini o tēnei wāhi. Hoi no tāu e no hatu i te tūru o tō waka. Kore koe e waria ki te titiro mapi ko te mihini ke e kōrero ārahi ana i a koe tai noa ki te kāinga. Me haka miharo tangata ka tika. Ka tipu, ka ora, hei! Let's cross over to Te Taura Whiri i Te Reo Māori, the Māori Language Commission, and see what kupu they have for us today. In the modern world, there's always new words being invented in English. So, Te Taura Whiri i Te Reo Māori come up with translations for these contemporary words. This week's word has something to do with the taxi. So after the break, we'll get into some exercises based on our grammar points and kupuho. So, don't touch that remote. Māori are natural-born navigators and voyagers. We have an extensive knowledge of the ocean and utilise the range of ocean-going vessels to fulfil our varied needs. Waka is the word used to broadly cover all seabound vessels. However, there are names for all manner of boat. With this in mind, our kupuho, or new word for today, is pererua, which is our word for yacht. Pererua means a canoe with 2 sails. Pererua, yacht. Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! Ka tipu, ka ora, hei! Kia ora e huama, welcome back to Tōku Reo. We've covered all the mahi from last night's show, so how about we get into some exercises there, bro? That's how we do it here, sis. This first exercise will test you on tonight's grammar point and place names that we've learned from previous episodes. Now, you'll be asked a question. Your job is to answer the question based on the image in front of you. Sis, here is an example. Kai he te kāinga o marama. Kei te papa I oia te kāinga o marama. Let's give the rest a go. Kai he tōna kāinga. Kei rakiura tōna kāinga. Kai he te kāinga o hone. Kei o tautahi te kāinga o hone. Kai he te kāinga o wiremu. Kei te ika a Māui te kāinga o wiremu. Kai he te kāinga o tōna māma. Kei pē whairangi te kāinga o tōna māma. This next exercise will test how well you remember the kupuho. Yes, and now an image will appear on your screen. Your job is to come up with the Māori word for that picture. Here's an example. Pene. Did you guess penny, sis? I did. Oosh, same. So let's try some more. Here taunga.
turu. Whakatū. Puka puka. Ngā motu. Now we have one last exercise before we wrap up today's show, and it's called True or False. Ooh, A sentence will appear on your screen. Now, your job is to look at it and see if it's grammatically correct based on what you've learned tonight. Yes, now let's see an example. Kai he te kāinga o mere. Hey, that was easy, huh? Try the rest now. Straight after this, we've got this week's learning tip. Kai he kāinga. Kei hea te kāinga o tōna matua. Kai he te kāinga tāna mokopuna. Kei hea te kāinga o hariata. Kai he te kāinga o tō hoa. Tēnā nō koutou. As a learner of Māori, when you hear or see a new word, your first reaction might be to consult a dictionary. But in the long run, this may not be the best way to expand your vocabulary and understanding of the language. You should try to work out the meaning of the new word by using clues to help your understanding. Use the context that the word is used in to guess what the word might mean. When listening to someone speaking, body language can also help work out the meaning, while illustrations for written language may also help. Once you've worked out the word's meaning, then check it with a fluent speaker or in a dictionary. Even if your guess was incorrect, you are more likely to remember its meaning once you know, especially if you follow the revision procedures I suggested in earlier episodes. Kotupu, kaora, hei! Can you believe it, sis? And that's it for the series. That's right. We hope you enjoyed yourself along the way. Hopefully you didn't get too hoha with us and you want to carry on with your te reo Māori journey, whānau. Yes, thank you for being part of our course and congratulations on reaching this milestone. We'll definitely see you around speaking Māori. Ka pai. Ka tira rau rangatira mā, he mihi nui rawa ki a koutou mō koutou I ūtonu mai ki a tōku reo. He tūmanako rangatira te tūmanako kia mau te reo ia koe. Hoi anō, tā māua ko raukura nei, he tautoko atu. Ai, kia kaha tonu rā koutou ki te whai tō tātou reo rangatira. Ahu atu nei, hei painga mō tātou katoa. Nō reira, he te tuahine. Ka huri I runga I te kōrero rongo nui nei. Kua rite. Kua rite. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo.